Joyce Kabatari orukwebembera enteekateeka y'esente z'abakazi eya Uganda Women Entrepreneurship Program WEP nagira ngu abakazi kuruga omu magombora 14 gatwire esente zirikuhika miliyoni 850 bakanyaga esente ezi. Ogu nagira ngu abakazi omugombora yabahanika nibo bebembire kandi aba bakanyaga miliyoni 200 bakuratirwa abegombora ya Kitoba abanyagire miliyoni 554. Namune group ezatungire 2019 2019 2022 ezo zo zikateeka amaizi gakufuka tiyisasula. Hona ali tulubasire okusanga miliyoni 10 bakasasula emitwaro 6, miliyoni 11 bakasasula emitwaro 10. Ogu nagira ngu abakazi omu Rukigorovya banyagire miliyoni 91. Gombole kuonderaho omukunyaga eri Kitoba sub county na miliyoni 154. Egombole kuongera ali Kitoba eri miliyoni eri Kigorovya town council ne miliyoni 91 ne mitwaro 36. Kandi oko nawo tukarabayoira abakyala twabayitirana kyonka bona abatukuityana bakutulinda ngu katulinde baje batukwate katulinde baje batukwate. Abandi abanyagire n'abegombora ya Buseruka miliyoni 67, Kabale miliyoni 57, Kyagambire miliyoni 47 n'emitwaro 50 kandi aba town council ya Bulindi miliyoni 22 hamwe n'abandi. Abandi abagombora bakabatulira sente zaidi bazitulira. Ese mukikwati ala kakuyiruka. Bakatuya miliyoni 3. Zikatwaru tumusime Moses. Nagamba ati. Na tugamba ngo nawe mukyala wayali mu group yaitu. Tumusime Moses mubaze wo mugombora rundi. Ebyahikwaho babana barambura ebigombe by'abakazi 23 mu ruka gwa Kitonya omugombora yabahanika. Nkusaba nimbesengereza abakazi nywena yamanya akatwara sente za WEP. Arulasa suire nuko abandi basobole kugobora kandi namuna yitwa abayikulembeze tulina kubaki okurora aho oboko oli mwekulembeze kwa iruka ne sente kali mu group nkaisa tuline sente eza abakazi kandi olemere kuisasura kikuba kiri kibu muno linko mwekulembeze hani kusima na bakyala tumumobilizingire bajumbire bayija kandi bakora agreements on how mungu basasura mu sente zili katusabe nti nkasabu county ne tujja kukala tubajugumbya nikune sente zibaire zisigaire nikuba isasule abantu organizing groups ezindi. Kabatari nagira ngo hariho na miliyoni 15 zibatungire bitu zitakwereka ekigombe kyazigarwize kandi bamwe batwire sente ezi tugambireho nabo. Abo nibo bayirukanize ebintu ite tukaba tutakubikenga kurungi batugamba nibo batwihiro sente nizo sente batwihiro. Babaze Omukuru w'abakyala amabara agonza Grace. Bine habwire buno sizoni zibaire ziri zifu ebintu nebifwa twina butali ebintu nebabigura boyidongo. Entebe kanisa Uganda Women Entrepreneurship Program WEP ekaretwa government kutungura abakazi abashubuzi kandi sente zikabahebwa kurabira mu kitongore cy'enkora y'abantu n'emirimo n'entunguka y'entura y'abantu ekya Gender Labor and Social Development. Amakuru aga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.